welcome back to my channel. It's me Sana and mentakas ni ngamut bunch na ada vlog banga shading shed. Nama laya don baong yang bunch na banga shading shed. Okay. So mentakas ni ngamut bunch shed mutton and turun bay habar tang yapon dengan seperti ini sebut kan. Ku yang kelak klut dia nanti menaunya. Piat. Mi. Terus stir it. Jadi ngan choose dia bikum ni haban da kam upiat. Nah adung sing ban sun shinrai. Sekejap, oke. Oke, ada king bahaya kan ya, oke. Tangan at so ni sun ban sing bakal adung mana. King naman tadi kas mau bilang. Oh, smells so nice. Minta kelak hamsau kan ya. Oke, pekelak kelanjutnya. Ni meat masala, chili powder. Oke. Dia akan nyelak hamsau ni guys. Mentang antep ni kedua belang bang ada pernah berikan. Kalau banyak ikum ni kalau long ada king hat, so kemlu guys nak jengklet kan ai melu. Apa tang kan dia. Okay. Baik kalau akan lihat sound naman bang lihat two direction ni ikut blok jam para kalau akan bat nak po. Okay. Okay, nice see. Dengan tap syai kan ni for 15 or 20 minutes haka low flame nak kini kiklan mana pan extra na itu imama. Guys, nga ada king kaya kini kedua bat ngan tapbiang. Ani siya na kumnya. So ya, tapbiang. Te guys, ngala klep pen EFI bat tap dos nyang ehang ni ngala pon na do men stem turumbay. Te ngala tap kedua balas DM. Itu dos nyang ni cina. Te kampan me bahar kading adang sudah tap renga kadal pat pan bahar. Tapi confusion ya. Tinggal akai ketish teh kilo sudah nak tanam bahan itu rumbai mentang antep nak sakam dulu antep syukanin samkan dulu tak ibil kan ya bentanam antep nak sok kas ingkir Beijing ibang antep sok kajaun nasi dah ketirangan tetangkat tu kata rumbai kalai guys kat padang ik ke do ngalak kat shoni ke klen mo ya bam kai shwa i bang ha wow baik ke do ru kalai